Umjetnost očuvanja. Kako pravilno sušiti ljekovito bilje? Sušenje je najstariji i najvažniji način konzerviranja ljekovitog bilja. Cilj ovog procesa je da se iz svježe ubranog materijala ukloni vlaga do nivoa od 10 do 12%, kako bi se zaustavio rad enzima i spriječio razvoj mikroorganizama, a pritom sačuvala boja, miris i ljekovita svojstva biljke. Osnovni uslovi za kvalitetno sušenje. Da bi sušenje bilo uspješno, potrebno je osigurati 3 ključna faktora. Sjena. Bilje se nikada ne suši na direktnom suncu, osim izuzetaka poput nekih korijena ili plodova. Sunčeva svjetlost razgrađuje hlorofil i mnoga eterična ulja, zbog čega biljka gubi boju i ljekovitost. Prozračnost. Prostorija mora imati stalnu cirkulaciju zraka, odnosno promaju. Idealna su potkrovlja, tavani ili natkrivene terase. Temperatura. Za većinu biljaka optimalna temperatura je između 35 i 45 stepeni Celzijusa. Biljke s eteričnim uljima, poput nane ili matičnjaka, suše se na nižim temperaturama, dok se korijenje može sušiti i na višim. Tehnike sušenja prema dijelovima biljke. Način na koji slažete bilje direktno utiče na brzinu sušenja. Listovi i cvjetovi rasprostiru se u tankom sloju na papiru, čistom platnu ili drvenim ramovima s mrežom. Tokom sušenja ih treba povremeno pažljivo okretati. Zeljaste stabljike herba. Najbolje ih je vezati u male rastresite snopiće i okačiti naopako, vrhovima prema dolje, na konopac. Korijenje. Prije sušenja se dobro očisti od zemlje, opere hladnom vodom, a zatim nareže uzdužno ili na kolotiće kako bi vlaga brže isparila iz unutrašnjosti. Kora. Suši se u obliku cijevi ili taka na promaji, dok ne postane krta i lomljiva. Kada je bilje suho? Biljka je pravilno osušena kada? Listova i cvjetova šušte pod prstima i lako se mrve. Stabljike pucaju uz jasan zvuk prilikom savijanja, a ne savijaju se gumasto. Biljka je zadržala svoju prirodnu boju. Na primjer, list nane ostaje zelen, a ne crn ili smeđ. Najčešće greške.
Predugo sušenje. Ako bilje stoji predugo na promaji, nakon što je već suho, gubi aromu i privlači vlagu iz zraka. Nedovoljno sušenje. Čuvanje vlažnog bilja u zatvorenim posudama dovodi do stvaranja plijesni, čime biljka postaje neupotrebljiva i potencijalno toksična. Pravilnim sušenjem osiguravate da vaša kućna apoteka bude spremna za zimu, zadržavajući snagu prirode u svakoj šoljici čaja. Ako vam se sviđa ovaj video, kliknite na subscribe kanala. Lajkajte video i podijelite video s prijateljima. Pišite vaše mišljenje o ovoj temi u komentarima i dajte nam prijedlog za temu novog videa. Podržite naš rad tako što ćete nas zapratiti na društvenim mrežama. Jednostavnom registracijom profila na našem portalu mi vam dajemo mogućnost besplatne objave članaka na panelu za naše autore, gdje pišete naslov, tekst i odabirete sliku i kategoriju vašeg novog članka. Možete objaviti beskonačan broj članaka na razne teme. Svaki vaš objavljeni članak promodišemo na društvenim mrežama. Također, pojedini vaši članci se mogu naći i na našem YouTube kanalu. Dobrodošli ste u naš autorski tim i na naše društvene mreže. Sigurni smo da svako ima nešto za objaviti kako bi i drugi mogli pročitati i edukovati se. Otkrijte sve pogodnosti koje nudimo. I ne zaboravite, u potpunosti je besplatno.